Min edebiyatta birinci yıl gına tugul. Indi 6 distege yakın kitap çıkargan yazışı. Ama mine bu yana dünya kurgan Tatarstan kitap naşriyatında dünya kurgan yolda bulu hayırlı diyen kitap. Benim için ayrıca istelikli hem kütüp alıngan kitap dip sanayım min. Eli benim kitabını özümün tutup da kuraganım yok. Kazandan şundi haber gelip düştü. Hem mine benim hazır birinci vakitte bu bilen Kazanga tuğan yaklarıma özümün yolda bulu hayırlı diyen bir yana kitabıma aşkınıp duram. Bir uylasam nişiktir kitabının ismi gayri tabii kibip diyorlar. Şınlap da benim özüm içinde biraz yamgrap, jırlap, soyrap duran isim tügül kibik. Lakin uylap karasam, indi 7. listesin tutup gelişi yazışı için bu bik de mühim dip sanayım. Çünkü ömür yolda uzdu. Ömür yolda uzdu. Hem ulu yollarının her kaysı yamadan tuğan yapka alıp kaytalar. Etik bu kitap kaysı yakları bilen ihtibarga layıksın. Bunda men özümün şuşu edebiyatta 5 listege yakın hizmet etken tuğan edebiyatımda türlü yıllarda basılgan saylanma hikayelerimni jiyip birdim. Alarının her kaysı yazmışının bilgili bir devri, turmuşunun bilgili bir devrinde көңілде туған, көңілден шытып шыққан bir шешек кебек дип саныйм мин. Алар уйлап чыгарылган образлар түгел. Барысы да тормыштан алынган. Әйтик, монда туган яклар белән бәйле, әтияни, туган авыл, Казан белән бәйле вакыйгалар күп чагылыш тапкан. Соңгы 20-25 ел эчендә минем язмыш шактый ук Мәскәү каласы белән бәйле булды. Мәскәү каядыр Казанда яшәгән дәврдә чит бер шәһәр, татарга мөнәсәбәте булмаган шәһәр булып тоелса, мин бүген Мәскәүне Казан кебек үк, Уфа кебек үк, Оренбург, Астрахань кебек үк татар дөньясының мәшһүр бер шәһәре дип саныйм. Бу шулай ук миллионга якын татар яши торган бер төбәк. Һәм монда татарларның шактый иң зиялылары һәм шактый дөнья күргән кешеләр яши дип саныйм. Һәм ул татарлар белән аралашу миңа бик күп әйбер, бик күп күңел өчен байлык бирде дип саныйм мин. Китапта шулай ук төрле илләрдә булу белән бәйле хикәяләр урын алды. Mesela Tayland'da, Kıtay'da, Amerika Koşma Ştatlarında, Avustralya'da, Yeni Zelandiya'da, Fransa'da, Türkiye'de, Türkmenistan'da şunday illerde bulgan vakıgalarga beyli. Lakin özümüzün halk yazmışı bilen turdan tura ilimtedalar, kaysırına il bilen beyli bulularına da karamastan. Çünkü min bir vakitte da özümne Мәскәүдә яшәсәм дә, башка илләрдә булсам да, татар язучысы һәм татар халкының вәкиле, татар әдәбиятының вәкиле булуын онытмадым дип саныйм мин. Бу китапта 27-гә 27, ялгышмасам, хикәя урын алган һәм 2 повесть. Алар һәр кайсы чын мәгънәсендә минем үзем өчен кадерле һәм укучы өчен дә шул кадәр кадерле һәм гыйбрәтле булыр дип саныйм мин. Юл дәвам итә. Аллага шөкер, юлда булудан да хәерлерәк ни булырга мөмкин дип әйтәсем килә үземнең укучыга.